Pemirsa limang rahina risampun galungan, nemonin rahina somo kliwon wuku kuningan kebaus pemacakan agung. Sane kesemertinin antuk ngelingang umat Hindu, mangdenis tata ngutamayang ajahan dharma risejeroning kahuripan. Pemacakan agung wandah kemargiang limang rahina wusan galungan anutin saking etimologi pemacakan mengartos nan Jepang tur agung mengartos ageng utawi utama dados nyani pemacakan agung maunteng ngerajegang utawi nan Jepang ajahan dharma sanis sampun kapuliang mangda umat sida ngeret indria. Pemacakan agung nike sepatutnya nike sampun munggah ring lontar utawi ring lontar Sundari Gamo nike sampun jelas. Mungkin ide Bengawan menjelaskan secara umum kemansan dari kata pemacakan agung yang namanya itu pacak itu adalah wit itu pusat, agung nike adalah besar buana agung. Perjalanan artinya nike adalah perjalanan dharma kelawan dharma. Niku. Rikala pemacakan agung nikilah wit perjalanan dharma ning agama ring Bali. Jadi pemacakan agung inilah pusat pengulangan bakti memohon kepada beliau secara niskala. Selain saking filosofis pemacakan agung ngulengang umat Hindu yening kemahardikan sanis sampun kapulihang ngelintangin perjuangan ngelawan adharma patut keanggian jalaran ngelingang angga utawi nincapang rasa eling sapisanan ngemit martabat manusia mangdane nenten sida kekaunang oleh parilaksana momo angkara Ekayana Bali TV.